kurbanın nasıl çık ki? Yem saat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bozan oğuz, Peygamber oğuz dilas azari vata. Mana Parvardigare alem sun manşa ki Parvardigare alem ki uçan çık, Parvardigare alem çık, Hazreti Cebrail aleyhissalatu vesselam'ın soza yim ayet mübarek tre ayet है या सूरज ना सूरज कौसर इसे उस पर नाज़िल करा ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अतईना कल कौसर ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कोई में से कौसर आता ये कुछ बशारत है या जबराइल अमीन खुदा इस तरफ बशारत है ऐ पैगंबर Siyasatçı lukmanan avtar. Taşını avlada bacan ki. Vayasa diyse Parvardigar Kausar. Vayçı Peygamber Akım sallallahu aleyhi ve sellem emişçi oraya yivan izdivacız Hazreti Hatice sallallahu aleyhi. Pane içemiz var. Devancı sozan basakar haytasın izdivacı. Haytasın kavla. ये साथ पैगंबर उचान छे कि बिल्कुल को शख्सियत छे उस पे वनान छे ए पैगंबर पकड़ा जैसे खाने यीशु उचान यीशु इन वक्त अरबस मन सारी खत मालदार तरीन ज़ैन योश छे यीशु ज़ैन इस नाव छे हज़रत खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि यीशु पैगंबर इन पर दुआर सोजन छे ए पैगंबर योश में ये माल दौलत छे Sıkan mesaj izdivaç, yıkan bir dines mas, tăsălim din pămâni mal davlat, bir kere atmaz kayıç. Empat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıkıyor vakit besit izdivaç kanan Hazreti Hatice sallallahu aleyhi ve sellem. Yemsatı armıcılık, armıcı zayn, yemas Hazreti Hatice sallallahu aleyhi ve sellem var ya duvas hava. İspanyol sonancı ülkesi Payne zayni ya boy şahsan, sani ben şahsan, im şahsan seheri şahsan malme, sek baraberi şahsan iman. İte badas arabas man Hazreti Hatice sallallahu aleyhi ve sellem os var ya ham zayni muhabbeti mescidu ani muhabbeti yasan. Yemsat Hazreti Hatice sallallahu aleyhi vanç izdivaç karan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yim zayni İş ülkesinde uçan çarpışık kovuşmayan mahvolus ülkesinde zari pamda tufani Badasın zayni var. Cuma Hazreti Hatice sallallahu aleyhi ve sellem Hatice teki mesaj olur kandı. İşi yetiyor. Peygamber saat zao, badünya o, işte muval ke güzel oymuştu, muval işte güzel. Patron müstar diye Hazreti Ebu Talib'e. Teki mesaj olur. İşi yetiyor. Doyum, yasaçı garip. İşin tut mal hareket etsin, kolay mal tutulur. Çünkü şaman şavkatçı var ya bulan, cumhurbaşkanı var ya bulan. Yılan hoş tutsun Allah ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çünkü imanı çözkevi. Yılan tanrısı eskaran Hazreti Hatice sallallahu aleyhi ve sellem. Bu imsad Hazreti Hatice sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber खानत को इज़्दिवाज को कि वक्त गुजरो अरबन यम ज़ैन आसिन यमो को कम ताल्लुक यमो तो हज़रत खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यून गस्म क्या ऐसा गरीब छ क्या ऐसा यतीम छ इनमें से कोई खाना वही जनाब खदीजा सल्लल्लाहु अलैहि ताकि तन्हा रोज वही कुछ करे है इस सदका बात कुछ लिया है इस दुआ में Devam parlayıları alım için Peygamberimiz başarılı sonra inna a'tayna kal-kawsar. Ey Peygamber Resul meclis kawsar ada. Tempat sana fasal li rabbika wanhar. Pas Peygamber sekarang namaz ada fikal wanhar. Fikal ka qurbaniya. Cina is nadar niyaz tha ya tha us agar is hajat hai is thodi namaz zara namaz suwar ka tha us nadar niyaz Pagadi gala sen müşkilat ede asa bu bari namaz suwar hai cina mana ya bakar ki nadar niyaz karsa bakar ka
جانور زبا چانی وقت مز میون حاجت گوش روان چون پیغمبر سنسال بشارت آئی دن کونسلی سوچی انس پروردگار عالمن اے پیغمبر سپار نماز تم پت کیا قربانی ام پت فرماوا ان شانی اکیا هو الابتر بے شک یمو پھلن تو فساد تل یم چ ابتر اسی ونا یم چ تان اسی دیوان یم چ عزت آزار اسی پٹ واتنوان اے پیغمبر ابتر کر بے شک تمے روزن ابتر یہ کچھ ونا پروردگار عالم تھی تھو تاریخ پہ زیادہ رسم کیا تہ پتہ ہم روز اولادو رستی کہ اصلی اس تہندی یہ معاملہ کیا پیغمبر خاندر کرمت پتہ اس معاملہ چل خان اور یور ون سات حضرت خدیجہ تہ آئی پیغمبرس معاملہ زیادہ دان ون سات زٕ کریا ترٛےٚ کریا اوتانس اولاد خاندار ہُہ کتہِ کرِ ون زیادہ ابتر کران کیا حضرت خدیجہ سلام علیہ سٲلِم ترٲیِتھ پیغمبرس برونٛہہ کنہِ آے ژٕ خۄداے منشا علاج اوس ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ پروردگارن عنایت کوٚر سٲری سوٗزنس یہِ صوٗرت دوٚپنس مےٚ کوٚرمے ژےٚ کوثر عطا وۄنۍ کر ژٕ کیٛاہ کر ژٕ اکھ کر نٮ۪ماز بیٚیہِ کر قۄربٲنی بے شک یم ژےٚ پامہٕ دِوان ٲسِکھ یم ژےٚ ابتر ٲسِکھ وَنان یِمے یہِ فتنہٕ فساد ٲسۍ تُلان یِمے روزن ابتر یِمے روزن بے اولاد وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ بطنِ مبارکس منٛز حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ٲس زندگی کران دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ٲس یہِ دۄہ اوس بڑان حضرت خدیجہس اوس دل تنگ گژھان منٛزٕ دپان ٲس مےٚ نِش ٲس اکھ بیاکھ یِوان بہٕ اوسُس أکِس بیٚکِس نِش گژھان وۄنۍ چھُنہٕ مےٚ نِش کانٛہہ یِوان کِہیٖنۍ مگر خۄدایَن کوٚر امیُک انتظام تہِ دپان پروردگارِ عالمن چون فاطمہ ٲس اول پٮ۪ٹھے معصوٗم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بطنہِ منٛزے کتھ کران پننہِ مادر گرامی سۭتۍ اے میٛٲنۍ موج ژٕ مہٕ گژھ تِمن گژھِ نہٕ دل تنگ بہٕ کر ژےٚ سۭتۍ کتھ ون مےٚ ژٕ کۄس سۭتۍ کتھ ژٕ کۄس کۄس کتھ چھِ کران ون کمِچ خبر چھے ژےٚ دِنۍ ون کمیُک پیغام چھُے ژےٚ بوزُن پتہٕ ٲس حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پننہِ مادر گرامی پننہِ ماجہِ سۭتۍ شِکمہٕ منٛزے ٲس تٔمِس سۭتۍ کلام کران گوٚو یوٗتاہ منزلت وٕچھو أسۍ مُقام وٕچھو أسۍ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہس کتہِ پٮ۪ٹھٕ ماجہِ ہٕنٛزِ شِکمہٕ پٮ۪ٹھے ٲس یہِ کلام کران ماجہِ ہٕنٛزِ شِکمہٕ منٛزے ٲس یہِ معصوٗمہ پروردگارِ عالمن معصوٗم تہٕ پاک تہٕ مُنزہ بنٲومٕژ أمۍ سٕے فاطمہ الزہرا سلام ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ دُنیا آیہِ پتہٕ اوس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وِزِ وِزِ اوس کلام کران وِزِ وِزِ اوس گُفتار کران لوٗکن سۭتۍ نِمرس اوس کھسان تبلیغ اوس کران پتہٕ اوس اہلِ بیتس مُتعلق تہِ پنُن کلام واتناوان زیادٕ ٹایم نہٕ کینٛہہ 10-15 مِنٹن منٛز کرو پنُن کلام تِم تبرکات تہِ چھِ پتہٕ تِمن دیٖدار کرُن پروردگارِ عالم چھُ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ اَتھِ یہ پیغام تہِ واتناوان کہ فاطمہ چھِ یہِ چھِ فاطمہ یۄس چھِ یہ فاطمہ سوٗز مےٚ ژےٚ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دُنیاہس منٛز آیہِ أمِس مُتعلق ون لُکن پیغمبر اوس وِزِ وِزِ اہلِ بیت علیہ السلام مُتعلق گُفتار کران یِمن مُتعلق حدیث ونان اور یپٲرۍ چھُ اَسہِ اعتقاد یہِ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ ہم سنی اتھ پٮ۪ٹھ متفق کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوس پتہ کلام کران یوتانۍ پروردگار عالم سٕنٛدِ طرفہٕ تٔمِس پیغام یی ہا وحی یی ہا توٚتانۍ اوس نہٕ پیغمبر توٚتانۍ کتھ کران کینٛہہ وۄنۍ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ معصوٗمس مُتعلق کانٛہہ کلام کران چھُ گویا یہِ چھُ خۄدا ونان ان هو الا وحی یوحى پیغمبر اوس نہٕ توٚتانۍ کلامٕے کران تٔمِس خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ پیغام یی واریاہ گوٚو وۄنۍ اگر فاطمہس مُتعلق ووٚنُن فاطمہ بضعۃ منی من آزاہا فقد آزانی گوٚو یہِ چھُ خۄدا ونان اور پیغمبر ونان امہِ پتہٕ ومن آزانی فقد آزا اللہ ییٚمہِ ہسا
Yem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Fatıma da biz adımını. Fatıma yani cigruk aktıdır. Emis bölük ya şu mutlu şu insan onun hissi için yani cigruk hissi. وَمَنْ آزَاهَا فَقَدْ آزَانِي Yem hasa Hazreti Zahra sallallahu aleyhi ve sellem azar vardı tevatto me azar और ये में आजार वातो तेवनो खुदाए आजार वो यूसुफ खुदाए आजार वातो लाई वो वह काफिर तो जो मुसलमान अच्छा शीश का मगर मुफस्सिरी लगा दवानी इज्जत है क्या एक ही तरीके से ये कि फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही तरीके से खुदाए की कोई बात नहीं आजार पैगंबर की कोई बात नहीं आजार अगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Quran और नूर पैगंबर respect और पैगंबर चुमना तुम्हारा चुपका चुमकाला दबा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमान दब अतिउ अतिउल्लाह खुदा से इताअत बिल्कुल भी इताअत बिल्कुल उलिल अम्र से मिन इताअत वो इन अगर इसको अत इनकार करो इसने आजा इसने इज्जत आजा अच्छा वो यार किसको एक आजार कैसे आजार अगर खुदाए हो कुरान में पैगंबर लुकमान दब अकीमुस सलात नमाज करो कोई वो जिसको अल्लाह अकबर दस्ती बिगिस कारस करना दो खुदा की कलाम होना अकीमुस सलात नमाज कोई नमाज पढ़ वो नमाज ही पढ़ इसने तो आजार वादा पैगंबर से जरिए आगे पर इस पैगाम Go when I got to Namaz, Parki, Daniel was Banner, go wish Payambaras Azad, William Sat Payambaras Azad, when you Kodais Azad, never to Kodais, Zah, Imsad go Kodais, no, Kodais in the garden, because you went into Musalman this year. Is there Chilegitari, Taklif Chilegitari? Payambar Vanani, Ahel Muslim. Kya Farma, Davanchu? You Quran Ahl Bayt. Quran हमारे आत्मा हुक्म खुदा, आत्मा जो अमर खुदा, आत्मा जो खुदा से अमर, आत्मा जो नमाज पढ़ी, रोज़ पढ़ी, अखलाक पढ़ी ठीक, पढ़ी किरदार पढ़ी ठीक, पढ़ी गुफ्तार पढ़ी ठीक, इताअत पढ़ी खुदा से, पैगंबर से. अच्छा यहाँ पर ना खुदा पैगंबर पर फरमान अहल बैत बोलती, इस खुदा ही फरमान, यमन अहल बैत तो यह कुरान है, माँ इन तमस्सकतुम बिहिमा abada. Dünya kaçıyor. Ehlibetin tübeyi. Kur'an ashab. Dünya kaçıyor. Gumra. Sabah hakkı var. Gumra ne kaçıyor değil? Vay nagar. Bu insan, bu şia, bu pandavu, şura, sada, arda, bu çünkü. Ta korktan satas varistan. Vay nagar bu. Ehlibetun farman manı ki खुदा से फरमान मानने की बुशुस हम पैगंबर से इज्जत करान आजाद वातन हम खुदा से बुशुस आजाद इज्जत न्यून दोस्त न्यून जवान अगर नु मुझे सन फिक्र करे उनके सन फिक्र करे तेरे ही तो पब फिक्र करे इंसान का बुजुर्ग 50 50 शीर 70 शीर इस पता मैं आज कौन सा हम जवान है उस पानी मुझे पता नहीं उस खबर पाती है उस टेलीविजन के साथ कुछ जाए खबर आज हर एक चंदस मस खबर वो बात है ना विलन कुछ जाए कैसे एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता सुशवादा जान विलन क्या संस्था का मौजूद होता है पालन जाए वो फेस्टिवल पालन जाए वो क्या एक्सीडेंट मुझे जगत पे कई बार आता हूँ जगत पे कई बार या था अहल बैत वनान ये जिंदा आप पे चुकते एक बार पे या चीज़स अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम यमन खोदर खुदाई दुनिया ज़मीनो आसमान चरिंदो परिंदो तमाम कुल खलक आत्मनान अहल बैत इसी मिसाल खोदर जिंदा और कुछ बनावानी शाही माल बनावा तो शो मौलाई करना अमीर मोमिन आखिरी वक्त में मना साथ शहादत की नसीब गई सुदबान दबान फूस तो रब खावा खुदा इस रब काबू कसम बुदोस कामयाब फिर चीज ज़ारा पाए बुदा बसा मौलाई मुत्तकियान ए शेर खुदा चीज ज़ारा लवाए इब्न माजिम
کیا تم برو وونمت دنیا زندان دنیا گناہن ہند حساب کتاب مگر اس بچائے سہ ہیکہ بچائے کت پہ بچائے پن یہ دامن گناہو نش یہ انسانس اختیار اتھ خدائن زنجیر لگائمت کی مگر میون بوے سہ کر بیٚیہِ دُکانس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ کَرِ اَمے اللہ اکبر خداے سُنٛد ییٚمہِ ساتہٕ حُکم چھُس یِوان پیغمبر سُنٛد حُکم ییٚمہِ ساتہٕ یِوان چھُ تَمے ساتہٕ لاگہِ یا لاگہِ کھٮ۪ن چیوٚن نتہٕ لاگہِ موبایلس سۭتۍ آز چھُنہٕ موبایل تہِ نتہٕ لاگہِ موبایلس سۭتۍ نتہٕ لاگہِ بدل کُنہِ کارس حیا چھُ تٔمِس جوانس پٮ۪ٹھ آز چھِ شبِ جُمعہ أسۍ چھِ یہِ بوزان پران ونان مگر عملہ چھنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ سون وقتُک اِمام ییٚمِس سۭتۍ اَسہِ پگاہ تُلن ؤلِو صلوات علی محمد وقتُک امام سالم زمان یہ ونکس شب جمعہس من ہر أکس مومنس آسان پیاران أمۍ سٕنٛدۍ نامے اعمال مےٚ نِش ییٚمہِ ساتہٕ میٛٲنۍ نامے اعمال امامس برونٛہہ کَنہِ ترٛاوان چھِنا دپان چھِ ہتس یاد چھُ محمد طاہرن آز اَکہِ ہفتُک أمۍ کیٛاہ چھُ ہفتس کوٚرمُت دپان یُتھُے امام وٕچھان چھِ دپان امام ترٛاوان یہِ پنُن دستار بۄن پتہٕ کران گِریا پتہٕ آسان ودان دپان ہاے کیٛاہ أمۍ سُنٛد نامے اعمال کٔرۍ أمۍ چھا کِہیٖنۍ کوٚرمُت یہِ چھا دپان بہٕ چھُس اِمام زمان سُنٛد مانن وول اَسہِ کوٗتاہ ژھونٛڈ اِمام اَسہِ کوٗتاہ کوٚر اِنتظار اِمامس بہٕ نَے چھُس نٮ۪مازِ 2 مِنٹن خٲطرٕ اِنتظار کرنہٕ خٲطرٕ تیار بہٕ چھُس نٮ۪ماز جماعتس منٛز پتہٕ زیارتس اِنتظار کران بہٕ کتہِ کرٕ پننِس وقتٕکِس اِمامس اِنتظار پنٕنۍ عُمر دپس میانہِ اِمامہٕ مےٚ کوٚرمے پنُن جان ژےٚ پٮ۪ٹھ وقف مےٚ کوٚر پنُن پان چانہِ خٲطرٕ اِنتظار خٲطرٕ تھوٚو مےٚ پنُن پان کوٚر مےٚ ژےٚ وقف اِنتظارس ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ وٕنکیٚس بہٕ یہِ فِکر کرٕ پتہٕ کر کرٕ بہٕ فِکر أمۍ سٕنٛدۍ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہس متعلق چون سیدۃ النساء العالمین تمام مستوراتن تمام مومنن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ اکھ رحمت عالمیٖن یُس پیغمبرس تہِ پیوٚوُس مٲلِس تہِ پیوٚوُس ناو رحمت للعالمیٖن سیدۃ النساء العالمیٖن زنٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن مستوراتن چھِ کینٛہن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ اکھ نموٗنے عمل اکھ ماڈل امام حسن عسکری علیہ السلام تہٕ امام فرماوان دپان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چھِ سانہِ خٲطرٕ تہِ اُلگوٗ تُہۍ ما ونان وۄنۍ کوٗتاہ چھُ مےٚ انتظام کوٚرمُت فاطمہ زہراہس کوٗتاہ چھُ مےٚ أمِس سۭتۍ محبت کوٗتاہ چھُ مےٚ أمِس سۭتۍ لول یہِ چھُ پانس پتہ مگر أمۍ سٕے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہس متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکھ حدیث فرماوان دپان ان اول شخص دپان یُس ہسا شخصو منٛز انسانو منٛز يدخل الجنة على الجنة یُس ہسا شخصو منٛز انسانو منٛز واتہِ جنتس منٛز دٲخل گژھِ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یُس ہسا گۄڈٕ دٲخل گژھِ جنتس منٛز سُہ ہسا گژھِ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یُس جنتس گۄڈٕ آسہِ نا سۄ آسہِ فاطمہ زہرا پیغمبرن فرماوُن یہِ بہٕ دپان یُس گۄڈٕ آسہِ جنتس منٛز سۄ آسہِ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تُہۍ وٕچھِو عزیٖزو کیٛاہ چھِ ونان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہس متعلق یعنی یُس گۄڈٕ آسہِ جنتس سۄ آسہِ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا أمۍ سٕنٛدۍ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہس متعلق فرماوان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان یہِ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہسا چھِ تمامن مومنن مسلمانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ نموٗن اگر ہسا کٲنٛسہِ نموٗنہٕ آسہِ ژھانڈُن سُہ ژھانڈِ سُہ وٕچھِ فاطمہ زہرا سلام اللہ سٕنٛز سیرت گوٚو سیرت چھِ ساروی کھۄتہٕ چیٖز اکھ مُہِم امام حسن عسکری علیہ السلام فرماوان دپان عبادت گٔے نہٕ کہِ زیادٕ تھاوٕ بہٕ روزٕ زیادٕ پرٕ بہٕ نٮ۪ماز نہ عبادت اگر چھُ سُہ گٔے تفکر چھُ کرُن فکر کرُن چھُ بہٕ نٮ۪ماز پران کیٛازِ چھُس پران بہٕ روزٕ تھاوان کیٛازِ چھُس تھاوان بہٕ مرثی پران کیٛازِ چھُس پران بہٕ یِوان گرس منٛز یِوان کیٛازِ چھُس یِوان اگر تتھ کانٛہہ نیت
یم سات نیت انسان کر خدا دس اجر ات نیتس یم سات حاجت آسن اس کمن دروازن پر گھو حاجت ہے چون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پانے ونان یم اہل بیت تہندِ خاطر اخ وسیل وابتغوا الیہ وسیل تو چھوڑو وسیل یم سات یہ وسیل چھوڑو پتہ وچھو تہ میلیا نہ میلیا ییٚلہِ سات آسہِ ژھونڈٕے ییٚلہِ نہٕ آسہِ وٕچھٕے ییٚمہِ ساتہٕ آسہِ آلوٕے کوٚر یِمن اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ یِن اَسہِ اگر أسۍ ماجہِ تہِ منٛگو گرِ بَتہٕ سُہ کَتہِ دی بَتہٕ گوٚو اَسہِ چھِ ژھانڈٕنۍ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تیٚلے یِن اَسہِ یِم برونٛہہ کَنہِ تیٚلے کَرن یِم اَسہِ مدد تہٕ کُمٹ فاطمہ زہرا سلام علیہا ٲس فرماوان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمَس مُتعلِق اِذا تَتَّتُ إِلَى الْجَنَّةِ قبلت نہر فاطمہ سلام اللہ علیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ متعلق فرماوان دپان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یم سات ہسا مے شوق اوس گژھان یم سات تہِ مے شوق اوس گژھان بہٕ وٕچھِ ہا جنتٕچ بوے بہٕ وٕچھِ ہا جنتٕچ وٕشِک بہٕ اوسُس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کُن وٕچھان بہٕ اوسُس فاطمہ زہرا سلام اللہ نِش گژھان مےٚ اوس جنتُک یُس مےٚ شوق اوس آسان سُہ اوس مےٚ گژھان پوٗرٕ گوٚو جنتٕچ مُشک تہِ اگر وٕچھو أسۍ سُہ چھِ فاطمہ زہرا سلام اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ چادر پٮ۪ٹھ ترٛاوان چادر یمانی تہِ یَلہٕ پٮ۪ٹھ ترٛاوان پتہٕ اکھ امام حسن امام حسین امام علی مرتضیٰ علیہ السلام اتھ چادرِ منٛز گژھان ژور پنٛجتن اتھ منٛز نٲزِل اتھ منٛز دٲخل گژھان امہِ پتہٕ فاطمہ زہرا سلام اللہ تہِ یِوان سلام کران بابس ونان بہٕ اژٕ اتھ چادرِ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ بابس ونان بابا بہٕ اژٕ اتھ چادرِ منٛز بابا دِوان اجازت یا فاطمہ اژ مگر ٲخری فرد آسان گوٚو یہِ فرد یُس چادرِ منٛز اژان سُہ ہسا پیغمبر مگر ییٚمہِ ساتہٕ جبرائیل پروردگار عالمس ونان اے جبرائیل یِم چادرِ منٛز کم یہِ نوٗر کیٛاہ پروردگار چھُس کیٛاہ چھُس ونان دپان چھُس ہُم فاطمہ کیٛاہ چھِ فاطمہ زہرا سلام اللہ چادرِ تل وۄنۍ آسہِ اتھ منٛز پیغمبر گۄڈٕ اوس پیغمبر آمُت پیغمبرنٕے منٛز چھِ چادر مگر کیٛاہ چھُ ونان دپان چھُس ہُم فاطمہ اتھ منٛز آو فاطمہ وابوها اتھ منٛز أمۍ سُنٛد فادر أمۍ سُنٛد مول وبالها وبنوها أمۍ سُنٛد اتھ منٛز خاندار أمۍ سُنٛد اتھ منٛز اکھ أمۍ سٕنٛدۍ بچہِ اتھ چادرِ منٛز مگر مرکز وٕچھو کیٛاہ بنوو پروردگارن عظمت وٕچھو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بلندی وٕچھو مقام وٕچھو پروردگار ونان ہُم فاطمہ مرکز بناوان فاطمہ زہرا سلام اکھ ٲخری واقعہ ییٚمہِ ساتہٕ پروردگار عالم سٕنٛدِس حبیبس حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پٔرِو ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمس یہوٗدۍ نصارا کٲم ٲسِس دِوان اَیہِ دیٖن سونٛچ دِوان دعوت دپان اوس یہِ کیٛاہ دیٖنا کیٛاہ مذہب کیٛاہ چھُس ژٕ وَنان دیٖن کیٛازِ تِمن یہوٗدٮ۪ن تِمن نصارن تِمن دُشمنن ٲس کینٛژن افرادن پٮ۪ٹھ نظر تِہنٛدٮ۪ن کارن پٮ۪ٹھ نظر تِم ٲسۍ سُہ قبوٗل کران پیغمبر سٕنٛز دعوت کِہیٖنۍ تِم ٲسۍ دپان تٔمِس برونٛٹھ پھِران تُہۍ چھِو اپوزِٹ پیغمبرن ووٚن أکۍ ساتہٕ یِمن دوٚپنکھ أسۍ کرو مُباہلا وٕچھو وۄنۍ تُہۍ پٔزۍ کِنہٕ أسۍ پٔزۍ تُہۍ چھِوا سیوٚد پوٚز ونان کِنہٕ أسۍ چھِ پوٚز ونان أسۍ کرو مُباہلا مطلب گوٚو أسۍ کرو اکھ تُلو اتھ تھوٚد تُہۍ تہِ تُلِو اتھ تھوٚد أسۍ تہِ تُلو اتھ تھوٚد ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ مونٛڈس تِژھ کانٛہہ چال واتہِ چال آسہِ سُہ چھُ پتہٕ یِہے کٲم کران بہٕ کرو قسم یہِ چھا چون یہِ چھُ میون پیغمبرن تہِ ووٚن یِمن أسۍ کرو تیٚلہِ مُباہلا یِم گٔے رٲزۍ یِمو کوٚر قبوٗل کیٛازِ یِمن ٲس کینٛژن افرادن پٮ۪ٹھ پتہٕ نظر یِمن ٲس پتہ پیغمبرن کر یِمنٕے تھپھ ؤلِو أسۍ ہا گژھو مُباہلا کرنہِ ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلمن ووٚن اکھ وقت گوٚو مُشخص اکھ ٹایم گوٚو مُشخص اکھ جاے گٔے مُشخص پھلٲنۍ جایہِ گژھو أسۍ مُباہلا کرنہِ أسۍ گژھو توٗرۍ تۄہہِ جایہِ واتو تۄہہِ جایہِ تُلو اکھ تِتھ کٔنۍ جایہِ تُلو دۄہ درٛاے یہوٗدیو تُلۍ پنٕنۍ پنٕنۍ بٔڑۍ بٔڑۍ جان جان شخصیت یِم تِہنٛدِ حساب نٮ۪ماز گُزار ٲسۍ تِہنٛدِ حساب عبادت گُزار ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ عالمِ دیٖن تُلۍ تِمو سۭتۍ درٛاے تِم چھِ تورٕ پکان مٲدانس کُن یورٕ درٛاو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
Peygamber tutulan Ali Murtaza Aleyhisselatü Vesselam. İmam Hasan ve İmam Hüseyin bir İmam Fatıma Zahra ve Fatıma ve marka çıktı bak. Bunun baş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düştüğünce İmam Hasan, koyunca İmam Hüseyin, düştüğünce İmam Hüseyin, koyunca İmam Hasan, patçı Fatıma Zahra, tem patçı Ali Murtaza Aleyhisselatü Vesselam. Agar kuş nadir piya, çıkıyor böyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani Peygamberi pe düştü koyunca İmam Mazbak diyoruz, velayet oku, markas diyoruz mazbak, o perken diyoruz imamı diyoruz. Sertaj diyoruz pakan. Yem saat pakan çe, ak bukamız tane var, yem saat mani bukamız asmaz, düşman diyoruz. Yem hoş pakan temi ay, yemi ay, yem pata hoş, özgürso az, kamyab da özgürso az diyoruz. Yem hoş en hal, en hal, düşmanız var. Yem saat nezdik o bir kafile. Yem kafile yuta nezdik etin dersin. Yahut mesela o yem pakançı. Yem uçan nur çat zemine spekü zahir hasandır. Yem saat bu yem bro kayın maçı mukabele smaz ay और पैगंबरन लोग गुफ्तगू करें यमन लोग मोबाइल कर कुछ दुआ कर यम साथ यमन मजि मुकाबल अफराद आमिद बड़े उलमा आमिद अहमद यमन सारी बोला इस नाव उसकुफ अमिस पादरी नाव उसकुफ दबा यम साथ ये वुछान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर वुछान दुश्मन हसन हुसैन कोलन हसन पर के वुछा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा दिन पर वुछा अली मुर्तज़ा अलैहि दवान इश पकान पोत फेरान वापस दवान इश पन्निस कोमस पन्निन उलमहन वनान दवान जो उलमो ए मेनो दोस्तो अशना करो न मोबाइल क्या है मैं तुम शख्सियत वुछान बस तुम शख्सियत वुछान अगर यम अत तुलान थोद यतसना रोज कह चीज रोज यत रोज जमीनस या जमीनस पर रोज तो हर चीज सलिम गश्ते नाबूद अगर यम अत ये थोद गो यमन आव अच यमो वुच कम शख्सियत कम चाट मोलास मदामत यम पात हटा ये साथ यमन उसकुफन वन नखना उसना करो नहीं मुबाला अगर इस मुबाला करो जमीन वही जमीन पर रोज में कोई चीज मगर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान अली मुर्तज़ा अलैहि वसल्लम मुतलक थे जब मन कुंत मौला फहाजा अली मौला कोई ये मिस मौला हो सकते मिस अली अलैहि वसल्लम और फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा मुतलक होना तुमने फातिमा तो बेजा तो वो क्या बनना है फातिमा चुनियानी जिस्मुक आखिर और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमान यमुनी इमाम मुतलिक मन मात वलम यारिफ इमाम ज़मानिही मात मीततन जाहिलिया और युसना साहब वक्त किस इमाम अस बाजनाय साहब माने तुतु युत अब जाहिल मरांच यम साथ तेन वक्त इमाम वास्तवन रोकने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत करमत तिमन ओस ब्रोकन मौला तिमन ओस ब्रोकन इमाम तिमन ओस ब्रोकन सय्यद निसाई आलमीन तिमन ओस ब्रोकन सय्यद शबाब अहल जन्नह ओस्ते इमाम हसन के इमाम हुसैन यम पांच पैसन उमस और चोर पैसन एक्सी गालस में अली मुर्तज़ा इमाम हसन के इमाम हुसैन फिर फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा वो एक्सी गालस अगर बोलो हजरत फिज़ात है ये सब पैगंबर और फरमान हम माता वाला या इस्तिमाम ज़मानी ही माता मीता तंजाहिलिया वो क्या समझाए अगर इस पनुन वक्त इमाम है कोई बात नहीं और सिद्दीक़ तक जाहिल अगर इस मरान सुन मोट इस सिद्दीक़ जाहिल जहालाना मोट है एक इस मुन्ना चना फर्ज एक इस मुसलमान चना फर्ज कि शिया चना वाजिब यूश केम सुन शहादत बाकर इंतजाम पता से दवाओ बुशुस वो इंतजार बुमात में करना शफा का करना शफा
اس کیا کور تین خاطر میں کیا کور تین خاطر میں کیا کور اہل بدن خاطر ہاں اگر کون تھی کہ یا تو نین سے ناوس پہ فٹ نہ تو بدل کھانا چیز اس پر سنبھلن اس پر فکر کریں بہ کون چھس پکان بہ کمیک چھس بہ کمیک چھس تربیت دِوان بہ کمیک چھس لوکن عادت کران یہ چھُ وٕچھُن پننس پانس انسانس تہ چھُ وٕچھُن مےٚ اگر کانٛہہ امام برونٛہہ کنہِ بنیو اگر مےٚ یہِ شخص کتھ چھُ ونان یہِ کتھ حدس تام چھُ صحیح اگر دنیا خٲطرٕ چھُ ہاں تیٚلہِ چھُ تٔمۍ سٕنٛدۍ مُشکل خٲطرٕ تٔمِس چھُنہٕ مُشکل کینٛہہ مال دولت خٲطرٕ کُنہِ ساتہٕ 500 رۄپیہِ موٗجوٗب کُنہِ ساتہٕ بیٚیہِ کُنہِ چیٖزٕ موٗجوٗب تیٚلہِ چھِ تٔمِس تہٕ بیٚیہِ تمہِ وقتہٕ کِس ییٚمہِ ساتہٕ مولایہِ مُتقیان امیٖر المومنیٖن یا باقٕے معصوٗمیٖن علیہ الصلوٰتُ وسلام زندگی ٲسۍ کران لُکن ٲسۍ تربیت کران لُکن ٲسۍ اخلاق ہیٚچھناوان لُکن ٲسۍ دیٖن ہیٚچھناوان تمہِ پتہٕ ٲس مدِ مُقابلس منٛز تِمن تِم بادشاہ تِم شخصیت یِم مال دولت ٲسۍ بٲگراوان واتان کہِ تیوٗتاہ اوس ظُلم کہِ کان ٲسۍ دِوان دپان ٲسۍ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بچن افرادن ٲسۍ دِوان دپان ٲسۍ ہتس یہِ حظ چھی مثلاً أمِس بچس أمِس زن دِمو بہٕ اکھ تماشہٕ اکھ دِمہٕ بہٕ أمِس یا دِمس بہٕ مثلاً تمہِ وقتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مولایہِ مُتقیان اوس امامت أکِس خلافتس بیوٗٹھ پتہٕ ٲسۍ دپان لُکھ ٲسۍ یوٗتاہ کوٚر پروپگنڈ لُکو دُشمنن کہ یِم ٲسۍ دپان یِمن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بچن گرٕ پتہٕ گرٕ پھیران راتنہِ دپان ٲسِکھ ہٹِو یِم چھِ ژھاوٕلۍ بچہِ یِم گٔے تیٖر بچہِ تۄہہِ بچس چھُ آسان یِمن تیٖر بچن سۭتۍ یا یِمن ژھاوٕلۍ بچن سۭتۍ زیادے ماے تہٕ محبت وٕنکہِ کِس زمانس منٛز ونو أسۍ اگر یِمن موبایل دِمو یِم کوٗتاہ خۄش گژھن یِم ٲسۍ شخصیت ٲسۍ دپان گرٕ پتہٕ گرٕ پھیران ہتہٕ حظ یہِ حظ چھُ دیُتمُت مولایہِ مُتقیانن یہِ حظ دیُت علی مرتضیٰ ہن تۄہہِ انعام بچن ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ بچہِ یہِ وٕچھان اوس نا أمۍ سُنٛد اکھ ماے محبت بڑان اتھ چیٖزس سۭتۍ صبحٲے ٲسۍ یِوان بیٚکہِ دۄہ ٲسۍ یِوان جنگہٕ جدالہ ہٮ۪تھ ٲسۍ حملہٕ ٲسۍ کران پتہٕ ٲسۍ یِمن کھینچان اَسہِ یہِ کیٛاہ یہِ چھُ علی علیہ الصلوٰتُ وسلام ووٚن یہِ چھُ واپس کیٛازِ دُشمنی بڑاوان ہُم ٲسۍ محبت بٲگراوان یِم ٲسۍ حسد بٲگراوان وٕنیُک زمانہٕ تہِ چھُ نیران اَسہِ یہِ امام باد یہِ چھُ اکھ تربیت گاہ یہِ چھُ اکھ تربیت گاہ یہِ چھُ اکھ جنتُک اکھ حصہٕ ییٚمِس أمِس تگہِ سُہ نی ییٚمہِ منٛز اکھ حصہٕ انان پانس سۭتۍ ییٚمِس توفیٖق آسہِ سُہ یی تہِ نی ییٚمِس نہٕ توفیٖق آسہِ کِہیٖنۍ سُہ درٛاے اصلس اگر سُہ چھُ کران پتہٕ تٔمِس پنٕنۍ کٲم شیطانس تہِ چھِ پنٕنۍ کٲم خۄدایس تہِ چھِ پنٕنۍ کٲم خۄداین تہِ پنٕنۍ افراد تھٲومٕتۍ شیطانن تہِ پنٕنۍ افراد تھٲومٕتۍ ولہٕ بیٚہمو حال پتہٕ گژھو وٕچھو پتہٕ کیٛاہ یہِ تہِ اَسہِ بقا یی نا ہم دُنیاہس منٛز ہم ٲخرتس منٛز سُہ چھُ فقط تہٕ فقط خدا تہٕ خدا سُنٛد رسوٗل بیٚیہِ چھُ تِمو تھوٚمُت قرآن اَسہِ برونٛہہ کَنہِ یُس اَسہِ گرن منٛز تھوٚمُت چھُ المارِ منٛز بیٚیہِ اگر اَسہِ کانٛہہ چیٖزا ترٛیٚیِم چیٖزا چھِ تُہۍ ؤنِو کِہیٖنۍ تُہۍ وٕچھِو أسۍ کۭتیاہ دولت چھِ جمع کران کۭژاہ چھِ أسۍ کران کوٗتاہ مالہٕ دولت میٛٲنۍ بٕڈبب سٕنٛدۍ بٕڈببن اوس زٔمیٖن کھارا تھوٚمُت وٕنکیٚس چھِ میٲنِس 5 کران مِثال کے طور پر اَتھ چھِ گژھان اَتھ چھُنہٕ بڑان تقسیٖم در تقسیٖم گژھان وۄنۍ چھِ آسان مول قبرِ والنَے لوژ چھِ آسان لوجمٕژ اَسہِ پھلٲنۍ ہٮ۪ن مےٚ فِستٲنۍ ہٮ۪ن مےٚ یہِ گژھِ نہٕ آسُن یہِ کُس ہیٚچھنایہِ ہم دُنیا خٲطرٕ ہم ٲخرت خٲطرٕ چھِ پیغام ہم یِہوٚے یِم معصوٗمیٖن علیہ الصلوٰتُ وسلام ٲسۍ یِہوٚے پیغام اَسہِ واتناوان اَسہِ نِش واتناوان اَسہِ نِش ٲسۍ یِم یِہوٚے پیغام واتناوان اور یِمنٕے مُتعلِق قرآنس منٛز پروردگار عالم فرماوان وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا مےٚ سوٗزۍ پروردگار وَنان مےٚ سوٗزۍ تۄہہِ پیشوا مےٚ سوٗزۍ تۄہہِ رہبر تِم کیٛاہ کرنو تۄہہِ تِم کرنو تۄہہِ ہدایت تِم کرنو تۄہہِ ہاونو تِم اصلٕچ وَتھ مگر تِمن سۭتۍ سۭتۍ آسنو تۄہہِ تِم پیشوا تہِ تِم رہبر تہِ یِم تۄہہِ اصلس نِش ڈالنو یِم تۄہہِ اَمہِ راہہِ ہدایتہٕ نِشہِ دوٗر کرنو تِمن نِش بٔچھزو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیتن متعلق فرماوان ہم ابتدا ہم اول تہٕ آخر فرماوان لِأَنَّا كُلُّنَا وَاحِدٌ أسۍ ہسا چھِ کُنی
ایسا سائے پیغمبر فرماوان ہم فاطمہ متعلق ہم امام زمانہ سلام اللہ علیہ وسلم فرماوان لأننا كلنا واحد ایسا سائے كلنا واحد ایسا اکوئی اولنا محمد گوانیکو چھ محمد اوسطنا محمد درمیانس مجھ محمد وآخرنا محمد وآخری تش محمد وكلنا محمد وإسرائيل تش محمد كل صلى الله عليه وسلم ونچاش وچن پیشوا ونچوچن اس امام کمشایس اشکون کچھ نیوان اشکون کچھ کن تربیت کران اشکوچ یم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام یمن ہن ذکر اس کران چھ یمن ہن ایسے ون آمت چھ یمن ہن کر اطاعت تو پیغمبر وچھون آخری وقت من کیا ہونا آخری حدیث قل لا اسلکم علیہ اجرا الا ممن کتب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت دوس تیمون دون میں سا کو تبلیغ میں وقت لوکن تائیں دین مگر میں نہ چھو ضرورت اجر کی ہے اس کو ان پر اجر ممانے کیا دو انصاف صبح انسان نیرا موضوع یا آسان بولے کسی نیرا صبح موضوع آسان پتہ میں کو سوچ پہ شام کا موضوع وہی چاہتا ہے اجر لاٹو شام 5 7 4 3 لفظ آسان کرو بولا جب چھ بچار پہ رہتس میں رہتس پیارم ان پتہ یہ پتہ نہ وہ یہ اجر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دپان اگر میں وہ محنت کر کانٛہہ کٲما کٔر بہٕ چھُس تۄہہِ اجر منگان کِہیٖنۍ بہٕ چھُس اگر اجر منگان چھُ بہٕ چھُس منگان سُہ اجر یہِ کہِ میانٮ۪ن اہلِ بیتن سۭتۍ کٔرۍزیو بیٚیہِ مونٛگ نا کینٛہہ تٔمۍ ووٚن یِمن دِیٖزیو پونٛسہٕ تٔمۍ ووٚن نہٕ تٔمۍ ووٚن یِمن دِیٖزیو زٔمیٖن نہ بٔلکہِ ووٚنُن فقط محبت چھِ آسان دۄیہِ طریٖقہٕ اکھ کرِ اِنسان اظہار محبت یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ حیات آسہِ تِہنٛز کرِ ذِکر تہنٛزِ خوشی منٛز روزِ خوش تہنٛدِس غمس منٛز روزِ غمگیٖن بہٕ کوٗتاہ چھُس بہٕ تہنٛدِس خوشی منٛز خوشی مناوان بہٕ کوٗتاہ چھُس تہنٛدِس غمس منٛز غم مناوان بہٕ چھُس پٲنٛژمہِ محرمہٕ ژوٗرمہِ محرمہٕ مےٚ چھُ یِوان برتھ ڈے پانس بچس بہٕ چھُس برتھ ڈے مناوان چھُس نا مناوان بہٕ چھُس تولُد مناوان کیٛاہ سا مےٚ سۭتۍ بچس تولُد مگر بہٕ چھُس نہٕ وٕچھان رسول خۄداین ووٚن دوٚپ مےٚ ژےٚ چھُے اجر سُہ چھُے سُے فقط کیٛاہ میانٮ۪ن اہلِ بیتن سۭتۍ کٔرۍزِ محبت یہِ محبت آسہِ دۄیو طریٖقہٕ مےٚ ووٚن دۄیہِ طریٖقہٕ یا آسہِ یہِ محبت ییٚمہِ ساتہٕ یِمن آسہِ خوشی بٲژ تِمن منٛز تتھ منٛز کرٕ بہٕ خوشی اظہار ییٚمہِ ساتہٕ تِمن غم آسہِ تمہِ ساتہٕ کرٕ بہٕ غم اظہار مگر وٕنکیٚس کُس دۄہ چھُ کۄس راتھ چھِ کُس وقت چھُ عزیٖزو کُس وقت چھُ تۄہہِ چھو پتہ سارنٕے وننٕچ چھنہٕ ضروٗرت کینٛہہ أسۍ چھِ تمے خٲطرٕ سمیمٕتۍ ییٚتہِ سٲلِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ آسان آمٕتۍ اَمہِ نیتہِ امام حسن تہٕ امام حُسین اوس لۄکٹُے ییٚمہِ ساتہٕ حضرت زہرا ییٚمہِ دُنیا درٛایہِ دپان آسان ٲسۍ تِمو امام حسن تہٕ امام حُسینس تسلا بٔڑۍ بٔڑۍ آسان آمٕتۍ تِم آسان دپان أسۍ دِمو شریٖک خۄدایس تسلا چھُنہ اَسہِ دستوٗر چھُ یِہوٚے ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ مران چھِ زٔنۍ چھِ گژھان زنہِ نِش لۄکٕٹ چھِ گژھان لۄکٹہِ نِش بوٚڑ چھُ گژھان بٔڑسٕے نِش بچہِ چھِ گژھان بچسٕے نِش موج گُزرییہِ أسۍ تسلا دِوان بہٕ چھُس یِہنٛدِس غمس منٛز شریٖک عزیٖزو سانٮ۪ن اِمامن آو روزٕ بناونہٕ یُس یُس گُزریو یُس ییٚمۍ شہادت لوٚگ تِمن آو جنازٕ کرنہٕ تمہِ پتہٕ آو تِمن غۄسل دِنہٕ اگر عزیت تہِ آیہِ کرنہٕ آزاد تہِ آیہِ کرنہٕ گۄڈٕ آو نہٕ سون اِمام آو نہٕ سہلن سہلن آو نہٕ سُہ ترٛاونہٕ کینٛہہ بٔلکہِ تٔمِس آیہِ آزادی دِنہٕ یا کُنہِ بغدادس پٮ۪ٹھ تھاونہٕ اور آو وننہٕ اے شِیو ووٚنوٕ یہِ چھُ تُہُنٛد اِمام کُس اِمام زٔمیٖنن اوس آمُت زٔمیٖنن منٛز اوس وننہٕ لُکھ ٲسۍ دپان یہِ چھا زٔمیٖن کہِ یہِ سون اِمام سٲنۍ شُرۍ ٲسۍ ونان دپان ٲسۍ یہِ چھا سون اِمام امام موسیٰ کاظم کہِ یہِ چھُ زٔمیٖن کُس اِمام یہِ اِمام آیہِ ییٚمِس کرُن مسجد کوپس منٛز ضرب آو کُس اِمام امام حسن شمسا زہرا آو دِنہٕ امام حُسین یُس کربلا کِس میدانس منٛز تریشہِ کرنوو کٔمِس اِمامس دِتُکھ اَسہِ آرام بہٕ کرٕ آرام گرِ بہٕ تراو بستر گرِ پتہٕ دپہٕ مےٚ کرن شفاعت کتھ کرن شفاعت
تم ساتھ بہ تم سندس ناوس پہ پیغمبر سندس کلامس پہ عمل کرنا واقعاً واتن تم ہم دنیا مز ہم آخرتس مز ہم روز معاشرس مز انسان سون نام اعمال برونکن امام تمس تھاو پتہ تم سن ذمہ دار چھس بہ کیا یہ سن ذکر کران یہ سنس فرمانس پہ عمل کران عزیزو سانین امامن یمن روز تمن آئی روز بناون تمن ونکسن ذریعہ بنائت مومن گئی تمو وچ یمن شوق حضرت زہرا کرنک سہ شوق پور اور تر مقامن تمن مقامن پہ واتنک تمن زیارتن پہ واتنک عزیزو تمن تم ذریعہ بنائت تمن قبر بنائت مگر ژور معصوم وچھو أسۍ پانٛژھ معصوم وچھو تمن من حضرت فاطمہ زہرا یتھ قبر تہ ونُن شخص کی کس قبر کتن تم سن فاطمہ زہرا سن قبر مگر عزیزو تم فاطمہ زہرا سن اخ اولاد یمس ناو قاسم امام تمس شان شوکت تیُتھ ذریعہ بنٲیِتھ خدا ہٲیِو جلدی جلدی سُہ روزٕ تتھ روزس ییٚمہِ ساتہٕ اکہِ اذان چھِ بیٚکہِ اندٕ چھِ انسان واتان تیوٗت چھُ بنٲیِتھ روزٕ مگر یتھ کُن نظر چھِ دِوان وٕنہِ تہِ تُلنہٕ کُلثوم مصطفیٰ پیغمبر سُنٛد کور ہے تتھ جایہِ دپان أسۍ گژھو تتھ جایہِ ونوس آے فاطمہ زہرا سون جان پھِرا ژےٚ پٮ۪ٹھ أسۍ سون جان ژےٚ پٮ۪ٹھ قربان أسۍ آیِمو اتھ پٮ۪ٹھ شمع چھِنہٕ زالنہٕ دِوان کُلثوم مصطفیٰ اور تتھ جایہِ چھُ ونکیٚسن یِوان سینما ہال بناونہٕ مسلم خۄدا رسول خۄدا سٕنٛدِس دیٖنس چھِ تِم یٲری کران اگر سینما ہال سینما بناونہٕ مگر تمن چھنا پتہ رسول خدا سُنٛد کوٗر آسہِ کتھ جایہِ دپان أمۍ ساتہٕ کرو انتظام امہِ روزُک حق کرو انتظام أمسٕے فاطمہ زہرا سُنٛد اکھ اولاد حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام روزٕ آو واریاہ لٹہِ تعمیٖر کرنہٕ دوٚپُکھ آز چھِ یتھ یہِ کٔنۍ لٲگِتھ یہ کٔنۍ چھِ یہِ بدلاووس امہِ کھۄتہٕ بہتر کٔنۍ لاگوس یِمے کنہِ یِمن ذِکر چھِ کرٕنۍ واریاہو دوٚپ تھوڑا ؤنۍزِ اتھ تبرکاتس متعلق تتھ آیہِ تِم پتہٕ تِم کنہِ چھِ یِوان تتھ تِم ہٹاونہٕ یعنی تُلنہٕ چھِ یِوان تِم چھِ پتہٕ تتھ جایہِ اصل تمہِ کھۄتہٕ بہتریٖن کنہِ لاگان دپان آز چھِ یتھ جایہِ ژورے لمپ لٲگِتھ حضرت زہرا سٕنٛدِس گرس چھِنہٕ لٲگِتھ کِہیٖنۍ أمۍ سٕنٛدِ اولاد سٕنٛدِس گرس لاگو أسۍ ژور لمپ بیٚیہِ آز لاگو اتھ بدل کٔنۍ بہتریٖن کٔنۍ لاگو اتھ قبرِ مبارکس تِمے کنہِ یِم پرٛانہِ چھِ آسان تِم چھِ یِوان پتہٕ تھاونہٕ تٔتی حرمسٕے منٛز روزسٕے نزدیٖک أکِس جایہِ یِوان بناونہٕ پگاہ یِمو یِمو وٕچھمُت آسہِ نُمٲیش یِوان بناونہٕ تتھ جایہِ یِوان تھاونہٕ تتھ جایہِ چھِ آسان امامن ہٕنٛدیو اتھٕ سۭتۍ لیکھِتھ قرآن تہِ مطلب امام ژوٗرمِس امام سٕنٛدِ اتھُک قرآن لیکھِتھ پٲنٛژمِس امام سُنٛد اتھُک قرآن لیکھِتھ تِم چھِ تِمن شیٖشن منٛز آسان پتہٕ چھِ موٗمِن گژھان تِمن جایہِ زیارت کرنہِ تِمن ہٕنٛز زیارت کران پتہٕ چھُ کانٛہہ مۄنہٕ آسان تیُتھ بوٚڑ بارٕ مۄنہٕ یہِ پتہٕ وسان چھِ شخصیت آسان اَسہِ تہِ دیٖتو توٚملُک پیٖٹھا سٲنِس مُلکس سٲنِس گامس اَسہِ تہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان أڑۍ مومِن وٲتِتھ یور تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان یتھ ذٔریعس تھپھ کٔرِتھ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان یتھ کنہِ تھپھ کٔرِتھ کِہیٖنۍ تۄہہِ دیٖتو اَسہِ توٚملُک کتھ پتہٕ چھِ تِم وٕچھان کِژھ شخصیت چھِ کیٛاہ بُلند مُقام چھُ پتہٕ چھِ تِم دِوان اورٕ پیٖتاہ توٚملُک موٗجوٗب پتہٕ چھِ کھٮ۪وان تِم کُنہِ جایہِ پتہٕ تبرکاتن منٛز دِوان تھاونہٕ یِتھے پٲٹھۍ اوس اکھ تبرکات ووتمُت اَسہِ یُس اُستاد محترم آیت اللہ اوس آیت اللہ ڈگری پٮ۪ٹھ اوس آیت اللہ مقصوٗد رضوی یِم خوش پٲٹھۍ چھِ شریف آباد چھِ روزان خۄداوندِ کریٖمن کوٚر تِمن شہادت نصیٖب تِم چھِ وٕنکیٚسن ایرانسٕے منٛز گٔے پتہٕ تِم دفن تِمن اوس میلیومُت تمہِ ساتہٕ تبرکات پتہٕ ووت سُہ کینٛہہ وقت گٔژھِتھ ووت سُہ یور کٔشیٖر سُے گوٚو پتہٕ کوٚر مےٚ تٔمۍ سٕنٛدِس بچس دوٚپمس ہے کینٛہہ سۄ مومِن چھِ بٮ۪مار چھِ آسان دپس تہٕ أسۍ کرو سُے کہِ أسۍ زانو سُے روزِ چھِ برونٛہہ کَنہِ تیٚلہِ روزٕچ کٔنۍ چھِ اَسہِ چھِ اعتقاد یِمنٕے چیٖزن پٮ۪ٹھ علمہِ شریٖف چھِ أسۍ تُلان اَتھ چھِ اکھ ناو دِوان حضرت عباس علیہ السلام سُنٛد علم أسۍ چھِ جنازٕ بناوان أسۍ چھِ شبی بناوان أسۍ چھِ پتہٕ تِمن گژھان برونٛہہ کَنہِ تِمن دُعا خۄدایس ؤسیٖلہٕ دِوان خۄدایا شبی چھِ یِمنٕے چیٖزن ہُنٛد یِمن ہُنٛد ناو آسہِ تِمن اَسہِ دیُت سٲنۍ حاجات سٲنۍ مُشکلات کر آسان یِتھے پٲٹھۍ چھِ کینٛہہ تبرکات وٲتمٕتۍ موٗمِن یِن آرام سان ساری کرن أمِس توفیٖق آسہِ تِم کرن اکھ بینر چھُ ووتمُت تتہِ امام رضا سٕنٛدِ روزٕ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ چھِ اکھ سنٛگہِ کٔنۍ اکھ روز چھِ سُہ تہِ چھُ ووتمُت آرام سان کرن أنٛدۍ پتہٕ
پتہ مسئلہ کہ تم دکھانا تمہیں زیادہ مگر بدب مسلمانن بدب سون امام زین العابدین علیہ السلام سون بیماری کربلا کیا سوچتا رسول خدا سن نواز کیا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم پارے جگر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم میرے جناز ان ساتھ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پیغمبر اوس گزرومت پیغمبر اوس وفات کورمت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اوس ودان پننس بابس بابس ٲس گریا کران بابس پٮ۪ٹھ ٲس گریا کران ودان ٲس رات دۄہ ٲس ودان پننس بابس یا زہرا یا علی مطلب فاطمہ زہرا یا راتس دۄہس اَسہِ چھِ گژھان کار أسۍ کھلان کانٛہہ کیا تُہُنٛد اوس نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تُہُنٛد اوس نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تِمو ووٚن گۄڈے اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن کیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس شریٖک خدا اوس غسل دِوان تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ تِم صحیفہ بناوان تِم ٲسۍ حکوٗمت بٲگراوان تِم ٲسۍ منصب بٲگراوان تِم ٲسۍ حِسبَتاے لٔگۍمٕتۍ ییٚمہِ ساتہٕ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وقتہ گُزریو اکھ دۄہ گُزریو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آیہِ دوٚپہَس ژٕ کۄس اِمامت چھُکھ ژھانڈان علی مرتضیٰ ووٚنُکھ ژٕ کۄس اِمامت چھُکھ ژھانڈان کٔمۍ پیغمبر ووٚن کُس پیغمبر ییٚمۍ ووٚن مےٚ پتہٕ چھُ علی مرتضیٰ علی ولی اللہ سُہ ہسا چھُ تۄہہِ اِمام سُہ چھُ تۄہہِ رہبر سُہ چھُ مےٚ پتہٕ ؤسیع کٔمۍ پیغمبر ووٚن فاطمہ زہرا ٲس ونان دپان سُہ ہا چھُ میون باب سُہ ہا اوس شیرے خدا تٔمۍ ہا ووٚن مےٚ مُتعلق تہِ دوٚپ فاطمہ تٔمۍ ہا ووٚن علی مرتضیٰ مُتعلق من كنت لا فهذا تمام حضرت امام حسن امام حسن متعلق تمنا سردار جنت شي تمو کو انکار يم سات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سوئی اخ وقت ووت یم آینار کم آینار ہے یم مسلمان یم پیغمبر سۭتۍ پکان یم آینار ہے کا دروازس پہ ونی اوس ونان سب اوس ونان کا دروازس یا دروازس ملائک ٲسۍ یِوان تِم ٲسۍ سلام کران یا رسول خدا اوس یِوان دروازس پٮ۪ٹھ تتھ اوس سُہ سلام کران سُہ اوس اجازت ہٮ۪وان یا فاطمہ بہٕ اژٕ دروازٕ اندر أتھۍ دروازن پٮ۪ٹھ آیہِ مُسلمان نار ہٮ۪تھ ییٚمہِ ساتہٕ نار ہٮ۪تھ آیہِ نار ووٚنُکھ دپان اتھ منٛز اوس اکھ لعنتی تٔمِس اوس ناو کنفُس ییٚمہِ ساتہٕ دروازس نار ہیوٚتُن یہِ چھُ لت لایان ییٚمہِ ساتہٕ دروازس لت لاگان چھُ دروازٕ چھِ یِوان اندر لاینہٕ اتھ دروازس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ آسان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وَنان مُسلمانو بہٕ چھُس فاطمہ یتھ منٛز آسہِ حسن تہٕ حُسین یتھ منٛز آسہِ شیرے خدا یتھ گرس منٛز یتھ منٛز رٮ۪تہٕ نار ہٮ۪تھ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ لت لاگان چھِ یہِ دروازٕ چھِ یِوان اندر لاینہٕ فاطمہ تہٕ زہرا چھِ دروازس پتہٕ آسان فاطمہ تہٕ زہرا چھِ یِوان درٕ تہٕ دیوارس یِوان ہٮ۪نہٕ فاطمہ چھِ آسان حضرت محسن خدمت منٛز یہِ حضرت محسن چھُ شہیٖد گژھان فاطمہ چھِ آلو لاگان پرٛژھان مےٚ کر مدد محسن گوٚو شہیٖد حضرت فاطمہ زہرا کوٚر پالو حضرت فاطمہ زہرا چھِ أمِس گوٚو راشہِ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ لعنتی اندر آیہِ خدا کوٚرُکھ راز کٔرِتھ أنٛدرٕ کنہِ ییٚمہِ ساتہٕ راز کٔرِتھ کوٚرُکھ نیوٗکھ دروازس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ دروازس منٛز کھڑا کوٚرُکھ ہے کُسا اِمامت چھُکھ ژھانڈان کُسا ولایت چھُکھ ژھانڈان کُسُے اِمام کتہِ کُس اِمام ہے میانہِ خۄداے کُس وقت آسہِ ہا تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ علی مرتضیٰ آسہِ ہا راز کٔرِتھ عزیٖزو تصوُر کرنٕچ سون اِمام تہِ راز کٔرِتھ اتھ دربارس منٛز لعیٖن چھُ بِہِتھ مِمبرِ رسوٗلس پٮ۪ٹھ خدامت کران کٔمِس سۭتۍ خدامت کران علی مرتضیٰ سۭتۍ عزیٖزو امہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ فاطمہ زہراہس خوش یِوان علی مرتضیٰ ژھانڈان ہے علی کتہِ اِمامتُک ژوٗن کتہِ ہے موجی سارے لوٗکھ راضی کٔرِتھ
آلو کرار وجاجو شہر خدا رواجو واجما وجاجو حسن وجاجو حسین ملن پوز بواج حسن واجما وجاجت بنا آن وشیت بچے وشیت رجک سانا وشیت رجک سانا بھیدم کہتی چی دبا فاطمہ نیران فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نیران گھر پتہ گھر گژھان رواج من ژتجِہن گھرن گٔے ہتا تُہۍ ییٖتو مےٚ ؤنۍتو یِمن ؤنۍتو یہِ چھُ رسوٗلِ خۄداے سُنٛد کوٗر مگر کٕہٕنۍ نہ نیران دروازٕ ترٲیِکھ بنٛد مُسلمانو ییٚمہِ ساتہٕ دروازٕ بنٛد ترٲیِکھ کیٛاہ آسہِ ہا کران فاطمہ تُلنو حسن تہٕ حُسین دوٚپنکھ ہے کٕہٕنۍ ناو نہ علی کٕہٕنۍ ناو نہٕ شہادت دِنہِ واقعی حسن تہٕ حُسین ییٚمہِ ساتہٕ پیغمبرن مےٚ یہِ ووٚن نا یہ فضل دتُن نا علی ولی بنوٚوُن نا یِم حسن تہٕ حُسین آو تٔتی أسۍ حظ چھِنہٕ مانان بچن منٛز یِمن ہٕنٛز شہادت کِہیٖنۍ نہٕ دوٚپنکھ رام شوٗبابن توتہِ دیُتمُت اکھ نام حظ چھُنم دیُتمُت اکھ ؤسِیت حظ چھِ تٔمۍ لیٚچھمٕژ کتہِ چھے اہن برونٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ لعیٖن وٕچھان یِم لعیٖن چھُنہٕ پران تہِ کِہیٖنۍ اکھ چھُ پانہٕ کران واپس لگاوان زاراس کُس حال آسا کمال چھُ ڈاکٹر بابو صٲب یہِ ؤسِیت ژٕ حظ برونٛہہ کنہِ عزیٖزو مگر جناب صاحب السلام علیکم ییٚمہِ ساتہٕ واپس یِوان علی علیہ السلام ونان اے علی یہِ ٲسۍ تنہا اَسہِ نہ کٕہٕنۍ اے علی مےٚ شاید اوترٕ وقت او کُس علاقہ آسہِ تَمہِ ساتہٕ کُس الگی آسہِ تَمہِ ساتہٕ اے علی وَلہٕ وَلہٕ مےٚ چھِ ٲخری ؤسِیت فاطمہ تۄہہِ ووٚنُکھ نہٕ زانٛہہ کینٛہہ وۄنۍ کیٛاہ چھُے وَنُن علی یِم حسن تہٕ حُسین گژھن یتیٖم زینب تہٕ کُلثوم گژھِ یتیٖم یِمن خیال روزِ علی بیٚیہِ حظ چھِ ؤسِیت وَن فاطمہ کیٛاہ مےٚ گٔے رات وصل ديوان كفن ولان زهراس يموت زهران زينب والكرو خريدينا حسن يا حسين والكرو يم صار زينب پکان روکن حسن پکان روکن حسین پکان روکن حسین والكرو دینا میانہ بابا اس پکان روکن پکان میں موت کرو تبا یوان میں بند کھن گئی حسین صدا دیوار حضر الناظر ینصرنا چاکا اس نے مدد کیا اے ماشا موج آمز اے میان گورا یوتا لوگا تنہا اے پانچ نئی تھی کاروائی کس میدان اے حسین کا پوجا پر پتہ شروع میں تھی ویو میں دبار میان حسین یہ ساروں مسجد آئیسا مجھے کوئی کہتے حسین مطلوبی کربلا پنجھلی آسانو آج پنجھ مرد سجائے صاحب کرا کلمہ آسانو ایتاد جاری پیارا والمیان حسین یہ مساقہ ہوئی قابل حسین سن سارا اجدا کرنا ہر ایک شہدہ سن سارا اجدا کرنا این قدر ایوہائی انسان
सवार करना जनाब ज़ैनब सलामुन अलैहा खासियत ऊंट सवार जनाब ज़ैनब को यार बाब सुन वक्त इमामत को वक्त पे होशियार पे उस बुआ सुन वक्त यार इमसात हुसैन मदीना मंदिर आए उस जनाब ज़ैनब आए तो जिनकी नमाज और जिन कासिम ये बड़ा जनाब ज़ैनब सवार करार मगर ज़ैनब इंसान कहीं में आशुरा वो सवाल का सुनचे आज सवाल का सुनचे जनाब ज़ैनब मुझे सुनचे आज ने कासिम की मुझे गोल आज ने अकबर की सलाम अलैकुम ए मेरे बाया ए मेरे अब्बास वल मुदाई जैसा मिशन का मेवल नकर सवार मिशी करबला